platit ćete tamo. Neka boja. Ovoga mi ćemo da se svađamo. Primagnite se malo! Jo! Približite se! Jo! Približite se! Malo vamo! La sirpa za tu. A ne može, ovo je blizu. Blizu je to. Jer mi reče, Polako te, polako te! Polako! Malo surmite tamo, vidi, ne mogu... Stani malo! Možete malo sad. Miša i njusni! Na želitbu i mašina, sigurno te prosite časte kako I ovo. se sviđeni nam. Imamo toliko moje sreće, o toliko djece moje, zato bi na ošarini. Ajde, stavite se glupi. Može li crnogorski dvoje zaigrat? Hajde!
Nešto ih sjete mnogo. Odbij si Ilija tamo malo, Ilija. Ovamo, ovamo. Treba si tebe uvati. Ilija, kratko te vata. Makni mi ovoga u tu majicu. Hoću malo. Milane, okreni mi Toša. Okreni mi. Posljednje obaveštenje. Svečana povorka već je na terenu Njeguša i treba da se napravi red kao što je dogovoreno. To znači sa ove strane bijele bandere samo počasne straže. Morate gore da se opet slovo se izgubili. Ajde. Ajde.
Samo malo neki jedan za drugi. Autobus iza tebe, što se proći? Autobus ispred ne. A treba da ga pomije još 200 metara i da ostali krenu na krenu. Ovdje da pomije. Sad kolona mora da se pomije. To kako? I policija da vodi. Koja su pola. Nerozvijetli gospodaru! Stigo nam šlag kuće Petrovića! Nosioče sablje Nemanjića! Caru junaka! Diko i ponosu naš! Lele, kraljice Milena! Carice među kraljicama! Lele! Evo druga dva, prvo ovo. Pa se ovo se nije vidio, da? Ovo sam ovo, da. Pravo unuka djeca, ne znam. Vidi. Ovo je Nikola. Ovo je ovdje, u crnom kravatu. To je Mihajlov sin, njegov čuk. Ovo su njegovi prvi. Ovo je... Ne znaju, ovo su ovo skupnici. Ovo su ženski. Nemoj tako. Nemoj tako. Vidite, što je dobro. Treba da vas pročita, ja sam to vidio. Evo ga tu. Nikam Bojića pročitao. I onda je Bojića pa vidi idu. Što dobije, ne? Ha? Ne. Ova sad vaša strana. Ona će pravo prema centru. Jer ovu su okrenuli, ga radi slikao. Oni su samo tako. Vi straža, možda zna, vi to znate isto. Oni je pravo prema Korinju. Možda, rekao sam. Posto si pročitati šest. Evo malo samo da pođemo da snimimo već. Evo, treba snimiti. Ajde, je tu rodino kako pa. Jedan peva. Imaju se na više luka, vino. Probam ovdje. Samo vidi, Ja sam postavio stražu. Mi ne može se smijeniti dok ne održi dugo. Pa onda ide. Stavljam se zvijeći. Čekajte još. Ima čovjek koji to ne
Dame i gospodo, drugarice i drugovi, braćo Njeguši, poštovani Petrovići, Njeguši, danas gordi lovče, u ponosnim Njegušima, iskreno, ushićeno, s ljubavlju i poštovanjem, ponovno u svoja njedra primaju svoga velikog gospodara, cara junaka, junačkog sina, velikog vojvode Mirka Petrovića, svijetlog gospodara, kralja Nikolu, kraljicu Milenu i princeze Jeru i Kseniju. Životni vihori su te, gospodare, odnijeli daleko od tvog zavičaja, daleko od tvoje slobodarske i junačke Crne Gore, te u tuđini završi svoju istvenost. Ali ni daljine,